Klaim la pen urlong ke Shillong la jong FC jing up kami lenti kipaj ba daga gol uradim tlang poi final biang ganot East United haka duran Cup Arjar Arsan kumjuk poi final ke Al Nazar hak Saudi Super Cup kublai piki parlok persetanat ban page bat ban kersan nak por subhaban share bat like bat subscribe ke channel haka jing le kai jong ganot East United persya yak Shillong la jong FC Hagan jing le kai kalong ka itanat warla ka North East United kala ban penlim no da sigol ru bala teb da uradim tlang haga minit ki balai ponreu bat kecelong la jong FC kala kunta e ban yo pat pai ga ne sigol ndre ga ne sigol jong uradim tlang kala ne hadu ka kut ki jing le kai kumta ka North East United kala poi biang seka final jong geduran Cup Arjar Arsan bat ke deru kestin ga ba ar ya ka North East United bat poi sika final akan dekat tournament Amar House nem baladep ke North East United ke deiru keladu jong geduran Cup Arjar Sau kumta ke North East United mentaru ke ap knulti beniara abiang racisin yegane geduran Cup Arjar San reha bapai hawe ke jingle kai semifinal jong Saudi Super Cup hapdeng ke Al Nassr persya ek Al Ittihad akan ke jingle kai ke Al Nassr klub limno da arla gol hagan negi jing lekai dai ka Al Nassr ga balapan kini kong negi jar lau Sadio Mane hagan minit ke basipo dai ka Al Ittihad kleyo ban pipe hagan minit ke bakandro da u es Berbin bat Sadio Mane oleh yo arat katno tang hagan minit ke Arsan kumta kile khatno hadu bakut jong kelas step dai bawan ban teng biang negi jing lekai jong kelamit ke glob Al Nassr kai tang sipungut ndre kleyo ban tebiang yak ke gol baar da ujo Felix haga minit ki ba ndre puwei bat hadu bakut ki jingle kai Al Ittihad ke klem la ban pai kumta ke glob Al Nassr kleyo kur jing job bat kleyo rumsuk seka final jong Saudi Super Cup Arjar San kublai shi bun bepilap page pun kut video jonga bat ngisai pada way per video